Tiyak damden ti agayat nagwapuntot mga rem kanyat. Tamok ti pagbanagag kan kanekto dagiti luluwag. Daytay gwapo wag kunadag sisipul tinubyanan. Sa balipay ti kalipin na at danto pa'y masikugan na. Diyak damden ti agayat ay baro abatikero. Taamok ti banag ko sultak danog ti mauray ko. Daytay baro abatikero makiididuglain na amo. Nusumang pet ay por Diyos santo agbisbis yakin agkarkaryo. Nang runa ajak kaya sugador ama asawat. Taamok ti pagmanagap isaldanak ken iutang nag. Tay sugador ako na dag pingpingget lati amo na. Agmayong kinagbaraha agtupadala ti amuna. Yak gamden tay laklakayan nagkubuwa bang bangutan. Taamok ti pagbanagan ragsakon kon ti maikalang. Daytay lakay no isugasat ko dinamay tet tiragsak ko. Kay kayat kun tay agbakit ako ribet-bet. Aglalo adya kaya tay walay apagtungpala. Taamok ti pagmanagag may sa ako nga agbibiyag. Daytay walay lumisot sumrog happy lat inaam mo. Nasumang pet agdudukot nawan kaldo anapudot. Kay kayat ko tay pobre manalo na pagtungpalag. Taawan to ti problema naragsak to ti masakbayat. Tanuman nalun ti maasawa muray awan ladi awan. Naragsak to ti pamilyam tanagaget ti naasawang. Kay kayat ko tay pobre manalo na pagtungpalag. Kay kayat ko tay pobre manalo na pagtungpalag.